and welcome our Lord Jesus in our presence today. On behalf of Fala Vienna and the children, we'd like to thank you all for coming today and spending this time with us so that we may remember our father, a whaifekau, a grandfather, a brother, and a friend to a lot of people. Today's program, we just want to share good memories of our father and everyone that he's been around. So from SIONE Finau and the children of SIONE Finau, we'd like to thank you all for coming and being with us today. Both our local friends and family, our overseas family and friends. Thank you, Julie and Auntie Vasi, for coming. And also our friends there who's tuning in on live today. Hello and welcome to our unveiling. We just hope that you also share with us the memory of SIONE Finau as we go through and unveil his stone. We know it's been a little while, but we thank God for the time and we praise Jesus for this moment that we can all share together. Thank you very much. Tau kamata tau hiva whawhita i tau eki. I whainga maari e goen tau mao ke tau kau whakatahai. I whakakoloa e aha goen. Tau whakataha mai honge goe rea na tau whanong kiai. Ke tatala ai maka o SIONE, pasta SIONE Finau i ahoni. Tau hiva he whangea mahiva himi. I beg tau wanga mahen moia. Whanoa hiva himi ke tau hiva, si su koe makatu whakamalu ki au. Ko hela i he hala, pa moe potu lala a. Koe futoa whaeni i kai ha kaule rei. Koe koto makamaka i kai ha malolo anga. Moe potu lala. Ene gaya akaulere. Ikaya malolo. Lau be e balof sai e iai ha makalahi. O puha ke toa wha whakamalu me he la a. Malo guo ilo ia i he te mei pongia. Lere hoku atamai o ke unga be ki ai. Ilo ia e te me bagi. Mai o ke unga bebi. O to ofa he makani e ne whakawhare mai. Ia maluai he la a moeangi ai a wha. Ia winu e vai o tawhi hi fuai. Sisu e ke nofo mau i he malu be au. Winu
Ogudave Bo Sizu Ma O Ie Malupe Malo te tau hoko aturewa taimini, whakawhi ia te whahu, ke lava mai o tatala i maka, te tau toki hoko atu. Mo ofa. Mo ofa ia te au, o whakakakato e whatongia. Ke whate ngata ofa. Me whae tangata whatu mali kotoa. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless his holy name. What a beautiful day that we have gathered here today in remembrance of a servant of God, a wonderful father, a doting grandfather, and to me, the most humble, the most loving uncle I could ever ask for. Tuloa tu Reverend SIONE FINAU, ka ata moa ke tatala maka, on behalf of our family, ho ofalahi atu ke te koe. Malo. You can come from this side. Do you want Daniel to help you? Okay. And then you just roll it back. I'll get the speaker. Just keep rolling it back. Yeah, just leave that one back. Again, keep rolling all the way back. Okay, yeah, I think that's it. Oh, yeah, she wants to go over Take it down the whole way. Sorry, Joy. Yeah, that's fine. So beautiful. Yeah, Julie. Just with the Amanaki lele, melino, ofa, fefia. Koe una loto, manatu ofa,
Kia SIONE Finau. Huse paniti o feina o malia finau. Hopo e la a, ua noa, ua tolu, tahahiva o noua. Tō e la a, taha tolu, no fitu, ua noa ua taha. Sa me tau tō tolu. Wakai ki hono lelei, pe me hono whakawhia maalie, ai nofo whakataha e ka inga e whio whawhani. Tamai, kumuni, lotoa, ki i tāniti, kia whakahiki-hiki o tua, veikoso, tuuta ki hihifo, Winse Lupe, Evangelia, Mary Julia, and Florence. Kui tō nunga, Edward Jr., Sian, Valu, Evangelia City, Irasa, Samantha, Paongo, Carrington, Amani, Devita, Ecclesia, Leilani, Shalaya Matan, Sione Jr., Leon, Lavinia, Lola Manaia, George, and Kato Jr. Ka koa mohok whale te mautau hia Sihova. Amen. Our next part of the unveiling is just to explain what we have here. This gubesi that we have here was drawn up and written and composed by Dad's nephew. His name is Dr. SIONE FINAU. SIONE couldn't be here today, but he has sent me a message to say. And before I say it, I just want to play the music or play the sound that's made the gubesi. That's the sound of my father's voice. And this is the message from my brother, Dr. SIONE FINAU. This gubesi or Tongan pattern is inspired by the voice of Uncle Eto. Those who knew him close was Uncle Eto or Uncle Eddie. Recorded in a special prayer for his family. A man of prayer who loved the Lord. Uncle Eto's spirit is honored through this creation. The gubesi holds a geometrical language rooted in angular forms, embodied in the essence of Tongan art, ingatu, fine mats, and other cherished traditional works. These patterns are not merely decorative, they hold history, making significant moments and preserving our cultural narratives. Each design here is born from the audio wave spectrum of Uncle Eto's prayer. By manipulating frequencies of high, medium, and low ranges, each second brings a new pattern. His words transform into a series of unique visual translations of his devotion, preserving the emotions within his voice. The gubesi rotate at an 8-degree interval, symbolizing connection and infinity.
a tribute to Uncle Etu's lasting impact. His life embodied Amanakilele, which is hope, Melino, which is peace, Ofa, which is love, and Fiafia was joy. And this piece reflects his enduring connection to the family, the church, and his strong faith in God. Dr. SIONE Finau says, Ofa Atuanko, rest in peace, and creating this kupesi for you was an honor. Thank you very much. Maluat ke fahu kai uma eventualia I he lava ko nga mau inga ko ia ono tatala maka I ahoni I tau sio pe tau whanongo I uhinga mau inga ya moe mau inga o e aho whakakoloa o tau kau ki ai. Koe re soni koen e ka inga lotu pa befo ke ngai e ngai maheni ka uma ai family o ku omi ke lau ke taki aki tau tolu he wheo ngani koe wholofola e nai lau koe I aha koe nai whai ai mea whakaeikio sione. No wholofola manako o ia e lau be ia koe hui ke te whakamanatu mai kia te tau tolu ai mahu inga pa moe mo ui whalau maarie ai tamai o eiki kone toka heni o tari ai ki aho e whai mai ai iwhi e talupite o e mao ki tau tolu I o tau nofo anga mau. Ko e Sam senesi wahe tolu ngofulu maa wā. Ai lau bea mei he ua ono vesi I ono tolu ngofulu. Senesi wahe tolu wā vesi wā no ki he tolu noa. Ia behe foki ko ene Same manako, Same te au tolu ngofulu maa tolu. Na tau whanong kia I o lau ia I he maka. Sione ko e Same ia lau mau be hiva e sione, hiva e sione. Whai ngahi mamakawa, ya mo e whiohi anga kune hiva I mau be koe hui. E koe ne Same manako ia o ku rea ia ki ai. Ya behe foka te tau tolu. I he taimi tau lau ai Same ko ne senesi vai tolu ngofulu maa wā. Ko e whewha uhi eni. A Sihova ya mo seko be. Lau ia ya behe foke Same te au tolu ngofulu maa tolu. E lau ia ia e whatonga pa e toki lau ate whai whekau. I he rea whapapalangi, e tau kau katoa be, I he whiohi anga e whiawhini. Ia ne wholofola, tuange au ke alu, he ku alu hake ai pongpongi. Ia ne tari, e kai te tuange koe, kai oua ke tāpua ki iau. Ia ne wholofola ke te ia, koe haho hingoa. Ia ne tari, ko se kope. Ia ne wholofola, e kai to e uiho hingoa ko se kope, ka ko isi leri be, ko whai moe o tua. E ko ke whai moe o tua moe kakai, ia ko ke lava. Ia whihu iang e se kope o pehe, tala mai mua aho hua whao ou, ia ne wholofola mai. Ko hau ke whai pehe ai, o eke ki hoku hingoa, ia ne tāpua ki ia iai. Ia na e whakahingoa e se kope, ai potuna ko penieri, ko fofonga o tua. E ne pehe, e kua usio ke o tua, o mamatu aki, te mata aki, ka kua whakahaofi e kumo ui. Ko re so nia, o kulau bea mei e tohi a senesi, wahe te au tolungu fulma awa, wahe tolungu fulma awa. E lau atu a Same, te au tolungu fulma tolu. Wakai hono ikai lerei, ia ikai sai ke no nofa kai ngā whakataha foki. O kuhange koe lolo
Lerei, na ringi ke ulu, na hifo ke kawae, ke kawa elone. Na hifo ke kola hono kofu, hange koe hahau o hea mone. Na hifo ke ngahi mounga SIONE, e koe potuia na e tutunia e Jehova, hono tabu e kina, koe mo ui o tae ngata. Amen. Genesis chapter 32, verses 26 to 30 says this. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will be no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Psalm 133. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon collar of his robes. It is as if the dew of heaven were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forever. This is the word of the Lord. Watap ke o tua mafi, o tua koe tamai, ka moe alo, ka moe lau maari maari o ni. Watap foki e kere koe ni utau heni whakatahai, ke tau whakamahu ingai, ai tāpua ke o tua ko o mi maki tau tolu, i ka ingata pe family, ka pehe foki, ki e siasi pia mo ki tau tolu, si ka ingatonga, o tau whakahemata he whanua muri koe ni. Whatapuat ki a Samson, ka mai Venselia, ka moe whare tu ia fitu. Whatapuat ki a Ilai, ka mo puiak, ka moe whare malpo. Whatapuat ki a Tokai Powono, ka behe ki a Pulupulu, ka moe whare matapure. Whatapuat ki a he se tuata, ka uma a siasi, si ngahi family, ka moe ngahi maheni, tau kau whataha, i e malari a mau inga koeni. Whatau mawahe foki e whahu o mea, o surien wharetau, ko e whahu ia o e ahoni, tau kau whataha, ia moia ka e maa ene whae, tō whiwhine o SIONE, ia e tautari ki mautolu, musi tani e la, o lava mai ke tau kau whataha, a mau inga koeni. Whatapuat ki a Whalaviena, kai uma ai whanau ki nau tolu nau heni, bon ki nau tolu kai ki nau lava mai, kai hui kai ngai uhinga, ngai ngā kai ngā ue, ka mo ngai uhinga ke kai ki tau kau ai, whataha mo ki nau tolu. Pe foki e whanga moko puna, tau kau whataha e honi. Ma uhinga eni, e family, pa pe foki e kai ngā lotu. Ma uhinga o pito eni, e tau heni ke tau whakailongai, ai mahu inga, o e tamai o e koe. O ki ka ingata pe, i mau inga tamai o e ki, ka mau inga ke te tau tolu e tau whakatamai o hange koe, same mau inga pa mo same manako o e tamai o e ki. A same te au tolu ngo fulu maa tolu. Ka mata pe same pa mo e tata mai, e tangata whau same e mau inga o e whiofo aki pa mo e whiofo whani, pa mo e nofo whakata, ai ka inga o e ki. Ko e same ia o mi tamai o e ki,
ke tataki aki tau tolu he ahoni. Ke toi whamanat mai ai mahu inga, ka inga lotu ka maa, ai ngai family, pa mo ngai maheni. Pa mo ki tau tolu ko toa pe ai mahu inga ai mea koe nofo feo fo fani. Koe nofo fe ngawe aki. Ka ke tau ilo ai mahu inga, kono omi ki tau tolu he eiki koe family pe ta. Neongo ku omi ki tau tolu, i he ngahi family ke kehe. Ya whakahingoa ke kehe koe ui. Ke whamahino tau ke ai. Kau tau omi beba me eiki beta. Koe otua beta. Ko sisu Christ. Ko me ena whaamu ke ai tamayo eiki. Iene mo ui. Koe tamayo eiki na e fia he time ko toa pe. Koe tamayo eiki na e mata mari. Koe tamayo eiki na e kai ke wila be ko fe time na itai. E koe kohono hoa, koe whakahela. Koe hui ngai mea si mate wawea e toko ua koen te hina koeni. Koe hui kohono hoa. Ka ku whawhetai bek he eiki, o ku ange whainga maari e ki he tamayo eiki ke aruia malolo. Kai tuku bea wharaviena heni. Ke tau wheo hiat ke whai hano liriu. Pea mo hano whakafo oue mo ui. Ai kaunanga koeni. Koe o kau whakawhiawhia be, e tau kau whakataha e hon. E koe liriu koe me ai eiki. Kono winga e mea na e manako ai e tamayo e ki he tohi ai no a sene si ane whakamahino mai ai mahu inga liriu he eiki ai mo ui. Pea kui kai ngata pe he liriu he eiki e mo ui. Ai tangata ka kunehanga o whakahingoa fo ou ki tau tolo. Koe whakafo ou o whai he eiki. A kui kai ke whai o tau whakafo ou e ngai mea tau mau. Pe ko ngahi tāpuaki tau inasi ai. Pe ko e paanga tau mau. Pe ko e lakanga tau mau. I e siasi pe ko e family. Ka ku whai ia e eiki ki a te tau tolu. Kana e ririu ai he eiki a sekope. Ke hoko ko isleri. Ko e tamayo eiki ko ni. Na e ririu ia he eiki. Kene hoko ko e tamayo eiki whai whatongia maana. Ya hoko ai be. Ene ririu mo ui. Whenga be ene mo ui. Ko a koe na e hiki mai ai a sione. Ya mo wharaviena ko ki he ni. Na ma wheiloa ki ai bea taramai e sione ka ta whepuri ngak be bea ta toi whakataha mai ki he ni. Ko whea siasu ke kau ki ai. Ya tarangi ki ai. Ai siasu ko kau ki ai. Taramai e sione kau. I he taimpe ko ia te aluatu ke tau siasi. Kai kai ngata pe ai ka te aluatu ke uhoko whe ke uhoko ko e whai whikaua. Ya whai be ai whenga be mo ngau e sione be mohono eiki. Ya whakanofo ai a sione. Ko e pasta sione finau. Ya au be o more ene mo ui. Ko no hingoa. Ko tohi e tohi o mo ui. Ko pasta sione finau. Ko e whai whikau. O e whai angalotu tau kau ki ai. Ko o kui he eiki. Ai mo ui. Ai tamayo eiki ke hoko atu e whai whatong ia. I he potu kone teu i maana. Ko e mo ui o taengatai a Sisu Christ. Ono winga ia ai mahu inga o e koloa o e resoni aha koeni. Ko e whai be ene ngā ue pe mo ne whewa uhi. Pe mohono otua pe mohono eiki pe ane ikuna. Ya ko rea koe ai eiki kia seko pe. Ko ke whai pe mo e otua pe ko ke ikuna pe mo e kakai. Te uririu ho hingoa ko isleri. He ahoni. E kai ko ke seko pe koe. Ka koe tangata fo ko wat ga te koe o hoko koe ko isleri e ko ke whai pa mo e otua pa mo e kakai pa ko ke ikuna kai ngalotu family pa behe fo ke te tau tol ko to be ngai maheni o tau i heni ke tau whaka mahu ingai ai ofa e ki whai ma ki tau tol to kanga be he ku ke whai be ngau e ki ka te tau tol ke whai hono ririu ki tau tol ke tau ilo ke tau tari a Sisu Christ ke tau mo ui. Kai lava ke tau mau ai mo ui o tai ngata i a Sisu Christ. Koe hingoa ko sione. Koe sione, ko ki mo tolu ko toa be, o ku mo hingoa ko sione. Ko hono uhinga,
Ko Jehovah mohu grace. Jehovah is gracious. Ko uhinga ia o SIONE. Ko SIONE ko toa beko hono uhinga ia. Ko no uhinga ko Jehovah mohu geresi. Ko geresi ko ofa ia e otua. Ta ko ofa e otua. O tamai ia urak SIONE vahe fa. Ko otua ko ofa ia. Ta ko kita tol ko toa be. O ku omi he eiki ke whakahingoa kita tol ko SIONE. O ku hinga ia. O ku hanga he eiki o omi kita tol. Ke tau fonu ofa. Ke tau fonu kresi. O hange ko tamai o eiki ko eni. Ko ne higi ato mau ai pare pia mo kalauni. Ko mo uyo tanga tai a Jesus Christ. O fa ke fai tapo e kina mai he eiki kita tol. Ke ko ha fatongia. Ko ha ngau e ko ne omi ke tau fai. Tau fai be ia fata tau ke finangalo eiki. Ke tau hoko pe ko kakai. O tau tu makalais. Ke tau famo oni. Ko Jesus Christ ko alo ia o tua. E nane hifo mai o pekia. Ko hui ko tau ngā ianga la. I hua fai tamai pia mo alo. Pia mo lau mari maani oni. Amen. Tau to hiva. Ni mangiau pa mo fit ngo full mavalu. Ni mangiau fit ngo full mavalu ke tau to hiva. E ai whakafo o fasi o ngāhi loto a. E ki mo host te la a o lau mari. Mea masani ange whau si o ngāhi whare tapu. Hori hoku ata mai. E maunga no fuai. Ilo imo asite me amasania Amusia he man puna i ho whare tapuna. E nau puna fia o fiki ho orita. E ke ure o matapa i ho ngahi loto a. Ke he be ke wofi atu. Hokula a mo whakau. Tupuna e ho Es whakasi eiki ke manatu mua e mau no fōni tua. Whāno aiskai nae ai ke fōnu ai o whare. Ka maulaka atu he ni tupu ai be keresi. Toki au he tāka mua mata ia ai o tua.
ki tau rotu. O tua mafi mo ta ngata e a Fiona. Koe o tua nai kai ngauhi ka koe o tua nai tupu mai. Me i he kamataanga na iai pe ai a Fiona. Pea kuke iho mau loto ngā. Pea ia upe ki ngataanga e mai mo whakatupu ai a Fiona. Koe o tua koe nai tau hiki ai e mau ngahi kui. Koe o tua koe o tua o Isleri. Ko si hova sāpa o ti ai a Fiona. O mau unu mai o lo nuku i he kerekereni. Ka mo loto apasia. Ka koe loto ku whonu i he whakawhitai. I tau hipa mo ofa mai a Fiona. Ka te ki mau tolu. O mau he ni pa whamanatu mai he potwholofola a koe ni. Ai mau inga o langa maka whakamanatu. He koe mea pēnei whai e se kope. Ke whakamanatu aki. Ta koe potu ne toka i. Koe matapā a peo langi. Whamanatu mai kaki mau tolu he wholofola ai o tua. Koe hala whanonga o ha tangata. Ko pau ke whauia he matapā o whai toka. Kai whailua ki pēa moi a Fiona. Ta koe taimi e whai ai e whesio whaki mata ki he mata. Kai whakawheta i. Koe mana whakaofo a Fiona whai ho mauririu. Mau he kere e kino tua. Koe hipe koe manatu meri e ki sewani te ai a Fiona. Ta koe tamai o eki. Whai tō nunga nā ke ui. Koe hape koe ngā ue ke wakai o ngōlerei aho a Fio. Paku mau he ni Samsoni moho waik. Malaloi Muhammad Pure. Me ahe ne whahu. Whai whakau kau mai siasi. Whamiri pia moi maheni. O mau heni o tua he koe mea mamahi ka koe ofa. He kuwete ngata aho mau hua. Koe koe whehui na mau whai. Mau whawheta ai pe koe tukutai mea Fiona. Na whai ai e wheohi pe nake hinoi e mau mo i. I e wheohi pe mo tamai o eiki. Ta koe mea ia i loi ki mau tolu. Koe whanau pe mo kau ako e a Fiona. Ke mau taha. Pe wheta whea ke wheo whofani mo wheo whaki. Pe o tua e mau lotu. Whatawange koe maka ko whai e whakamanatu pe mo tatala. Koe maka koe konga pe e mau manatu meri e. Ka koe mea kuhulu hake o tua. A toonga mo ui. Mo whatongia ne fua ho tamai o eki. E tala mai he punake. Ko ia e na ne whai e hulu ho mau halaki whai toka. Pea koe mau lotu ia mo whakawhitai pe. Tawange ke hoko mai ho merino. Hoko mai ho no ngā mo fie mari e. No fo ia Samsoni mo no whare. Palavie na whahu mo toenga whamiri. Peke siasi. E no ngā Fiona no ngā kumama o tataya ta mai kotope. Taka ofi mai o tua. Mau whawheta e hekutala e sāme. Ko mau kolo hufanga pe a Fiona. Tuku ke mau hufanga ki ai. Tuku ke mau malu ki ai pe ke mau tua meri e pe ki o a Fio. He kua more whalala angahi he hala whanonga. Taki tonu o tua he mau whanonga. Te tuke mau mui at ke mau au sia mo o tangat. Ko e mau lotu ia mo mau whawheta i. I mau kore kotonga e meni hua whalos klaisi. Ka ko mau wha mo ui. Amen.
Alo, te tau hoko aturewa ki he konga uhoko, ko e tukuange ai whangalupe, ka kahiri a, ka tau tuki hoko atua me ai. Malo. Before we go on to our dove ceremony, I would like to humbly ask Julie, this was our last blanket for our dad. If you could come and take Dad's blanket. And if you can come, and we'll start our dove ceremony. Julie is our representative for Dad's family on behalf of his wahus. Yep. Do you want to stand on this side? We'll do one at a time. So it's 4 people that were. Yep. I'm going to introduce them one by one. If you can give the doves one by one to them. And you just want to release over there? Yeah, they'll release all together at the end. Thank you. You just hold on to. Yep, we'll start with the first dove. Thank you. So long. I'm so sorry. Okay. We'll call up our ministers. They're going to do it all at the same time. Yeah. I would like to call up our ministers, Reverend Sione Afu and Reverend Mosese. If you guys can please make your way over. Yep, we're ready. Just make sure you don't squeeze it. Yep, we'll have one for Mosese and one for Sione Afu, please. Oh, okay. They're gonna share this one, and then we'll have one for our Sedwata. Thank you. Yep, one more. Oh, just one? Oh, okay, beautiful. And now I'd like to call on our oldest grandchild for SIONE Finau, Edward Jr.
Edward will be representing all of the grandchildren today. We have about 24 grandchildren. So EJ is the oldest. He's named after our father. Yep. Yeah. Yep. And lastly, I'd like to call on the baby sister of our family, who will release her bird on behalf of the 7 siblings. So there's 7 children. And Losta is the youngest one, Florence Nightingale. I know you. Lovely. On the count of 3, if we can just say thank you, Jesus, and then they'll be able to release Dad's doves. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Yep. Off you go. Oh, beautiful. Bye. Thank you. You guys can go and have a seat. That concludes our unveiling for today. But before I do finish, I would like to take this opportunity as well to give thanks to our stones masons, who made that stone today. His name is Desi Tonga. If you can see here on my right, if you are looking for a headstone, please feel free to reach out to Desi. He's also doing live as well. I would like to just give some gifts for Desi and his family for putting in the hard work with me over the last couple of months on pink one, on trying to set up this stone for Dad. I'd like to welcome Desi and his wife, if you could please. And also at the back as well for Dad's stone, when you guys come to have a look, it's the name of his home. Thank you, Desi, so much. Api ko longo longo e ki oi hau. Before we finish, I would like to just give anyone 5 minutes if you want to come and share a memory of Dad, and then we will conclude from there. Finish? Okay, if anyone, oh, sorry, yes. Wara te. Whawheta i ke e ki.
Ko whamalo ki he o tua mafi. Ko hi ko e taula mahao e tau mo ui. O tau te a usia mai ai e a whangakoloa ko e. Tapu ki a SIONE afu. O haa whai whekau ko e kau whaolunga tonga. Tapu ki a malaloi. Pea moha mata pule. Tapu ki a Samsoni tu a fitu. Whanau mo makapuna a hou eiki. Ka ata mua mo he fine mo tua tuan. Ke whaia manatu merie. Ke whaia whakawheta. Ko hi ko tonga ane ofa. Si SIONE e tuate e finau. Ie tupu hake he whanau e toko hongo fulu. Wala tau whare masiva na mautupu ai. SIONE finau. SIONE man finau pe mo winse lupe. Ko e tuate. SIONE e tuate finau ko fika nim. Ko fika whai e whanau. Pe ana e kai ke whaatupu mo uilelei. Hene kei si i. Na tukuange pe maongo mātua ke taua tāina. Ha ope ene taua tāina ke ne whakahingoa eia e mautamai. Kai oange SIONE finau ia ki ai. Na whakahingoa ia e ho mau kāinga. He lotu ko e tuate makaafi ko tangata me iwawa. Na lere atu a SIONE manu finau. A SIONE manu kuikia e mautamai ko whai whekau he lotu na napa motonga ki wharewai wawau. Tana e whoaki ai a whiwhine ko eni ko mere whetapa mo e eiki ko hona o whiwhine he lotu. Tana e tukuange rewa he mautamai ka whetapa ke ne whakahingoa e tuate. Ai hingoa. O uiai ko e tuate. Kone tupu hake peko ki ilahi hake poto he rea. Talange eia. E ui hoku hingoa au ko SIONE finau. Ke ui tatau pe mo e mautamai. Pe eke atu he e mau whae. Ka au ia SIONE finau ia ko hai. Talange eia. Ui atua ko SIONE palau. Ka ui au ia ko SIONE finau. Pe ana e talu ai hono tohi o liliu ko SIONE finau. Ka kua mau o sianga hono ui e tuate. Pe ana e pehe ene tupu. Kia te au na wakai whanongo talanoa ke mau whae. Ko toko taha fia. Ia ha mea au mau api whoaki ia. Pe aku ilo i pe ia. Maria Flaviana mo whanau. E osi e mea ia mo api no whoaki e tuate. Na kono ulunga ngapi o na ia hene keisisi. Pe ne keke ngata ia i kana lahi hake koe au. Ko mau tolu toko tolu whewhineki lalo i ki. Ma forever. Lava pene hea livingi. Aia na e sivi me GPS ha pangai hihi fo. Ko osi hatonga high school Inoke Steven mo sa teki. Pena no fna toi tonga ta. Kai lava to e maonga matua ki haapai. Ko sekretari ko vana ai time ko ya ko ve hala. O nga fai nga awe ai pure anga. O maulau tohi pure anga i pangai. Ko time ko ni na e ya a SIONE. Civil evasione o lava ke koristonga. Mei pangai. Toenga leva mau tolu, ne mau i tonga high school kato. Kai alo SIONE ia ke laione. Ki he funga mana mo ui ke koristonga. Pena na fetau la ke mo fai fekau SIONE afu. I he taimi ko ia na e fia tangata a ke SIONE a koristonga. Au ke uta. Ko koni ke tamai. Toho mau apio osko to he siai neo uta ki muri. O form 4 a SIONE hea ko time ko ini. Na e kau na hangea SIONE mo whalaviena haongo mātu a whikaua. Kia teki mau tolu katoa, ke whakalawalawa ngā hiako na maulele mai ai ki muri. I he whakaosi ose moe mau whae, na e more ai ki whoha sisitaha, pia hoko ai e mahamahaki ke mau whae, koe ni e taimi na e ako ai e SIONE e tuate. Ke who, ke wheiaka, ke tafi. Ke ni whaenga ngā au e ko tokoni ke mau whae. Pe aku fia mari e viena ia. Oku os
Lava be e toate ne hanga pe kia. Pa maula lele mai ki no sila. O fenga he ako. Malo ena ka faki mai ki mautolo mau ki family. Pa na hoko mai ki Australian. Ko tama e ki na e whatoki lalo mo off. Le mo ui fia. Ko habe me atene mauna ne whakahai ana ka ke ili fia e ke whak. He na ka ke ili fia e ke masiva. Na ne ilo e kono tauhia si hova hei kai peke masiva. I hono, i hene whanau mo hano mo kopuna i hei kai pete nau masiva ki nau ko. I wha osi e ku vai vahe. Nei ai hingoa na e. Whapue mau tamai. Whakahiki o tua. O ku ui aki e whohalahi o SIONE. O whalaviena. Nei ano mo puna tahane ne whakahingoa. Ko Stephen ke mau. Ko hinga ko toko taha ko ni. O ku hiva ko ni he taimini. O mo whanongo mai ki ai. Ko toko taha whaiwhekau. Ko toko taha hiva. Ko toko taha malanga. Pana ane pehe. Ko tau mo ui. Ko kau whaiwhekau. Ko tau mo ui koe mau. Stephen ke mau. Ke mau ko uhinga. Ko tau mo ui koe mau. Neongo koe mau. Ka ke tau malanga aki. Ke tau manawa aki. Ke tau mo ui aki. Ai otua. Ki whakatata ko ni kuo. Lele mai e moko puna. Ko toke tā SIONE manu finau whare tau. Na ne hanga rewa o puke mau ko ia. I he lea a SIONE. I he ne lotua e ne whanau. He ku aluhake ai pea wongo. Me he whatu. Me he loto e tangata. Ai mea ku ne lea aki. O kai mālohi ai ke tau mo ui ai palanga e tau tui. O ate whakamalo, whakafofonga e atu. Ai whakalanglang e aha koen. Ko toke tā, Julian, tau whawhare tau. Na ne hanga o whoake konga o ene tohi na e whao ke mau ake hono toke tā. O whakamalo aki. Kia te koe. SIONE e tua te whinau. Ki ka hame e ma. Ko tangata na ke mau e hame. Ka kune tuku mai. Ai māma ho tau lau marie. Ai ofa. E amanaki lelei. Meri no. A kātaki mo fia. E ko ene mo uipe. Ko ofa lai atu. Ia toko taha kotoa pepe heke tufunga. O maka ko eni tau mea ki ai. Pa mo mea mai ki ai ko en. Pa maloa te ngā wela. Pa maloa te ngai kupesta la tau fonua tau ofai. Fra ofa. Fra ofa au pito. Pa maloa lahi atu. Fai whekau SIONE afu. Ofa atu ko kau ngā we ko en. Pehe ke se tua tā, mautol ko toa peka ngaloto. Ofa atu eventualia pehe ke hoho se pani ti. Samsoni tu i afitu. Mautol ko toa pe. Mautol ko toa pe. Keke lava. Toa hake e honga ia akuloto. Mo mea mai ki hai. Kau tau whakafoki pe nge ia. Ma whakamalo. Me whakateo ngā ki pe ia. Tau e ko sisu kalaisi ako en. Amen. Malo apu. After this, we will just have our photos with everyone. If you'd like to take a photo with Dad Stone, your time will be after this. And just a reminder that at 5 o'clock, everyone is invited to the restaurant. It's at it's at the Saltwater Creek Hotel. Let me just find the address for you.
the Saltwater Creek Hotel. It's at 40 Siganto Drive, Helensvale, Queensland 4212. If you need that address, please come and see me after this, and I will put it into your Google Maps so you can head straight there. But 5 o'clock is our sit down for our dinner. Please be there at 5 o'clock so we can sit down and start dinner at around 5:30. Kau himi tōku i he ni mangi au whāngo fūlo himi, ni mawhānoa, ke whakasio mai, ke kau mālolo, ko hātu ki he langi, pe whewhe e naunafo. E uilo e nau fia, whanongo e nau lau, e nofo lang ia, alofi o hau. Na mo ikuna i he ha, pia nau tari mai, ko e tāta ane ta whea, ko iwi o e lami. Na i he Kau whakamalo ki he eiki, he tō whakatau hala, o fōu he umamahini ke mau e pureanga. He umamahini ke mau ai pureanga. Malatu mai e palofita ko Aisea. Te whalawiena pa moe family, te moe siasi, ka mo fōu ia whainga taa, fōu ia vai tāpe hei kai te mumiremo. Ka mo fōu polaka tu hawhi, hei kai te mumofia. Te ko au si hoa au kia te ki motoro. Te ko nonga o tua apa mone tāu pa ki kia te ki motoro ma waipe. I hahoni, o au ke pāanga ngalo taimi. Kresa ki pa mo ofa doa me wheo lau marie. No mawaha ofa, te Samson, pa mo whahu, whalawiena mo family, whai whikau pia mo siasi, o ana hiri, kai whai pio lau konga. Amen. Everyone, you're available to come and take a photo with Dad if you wish before we head out to the restaurant. Oh my gosh. Yes, I've just got to